ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. барномаи тилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. дар оғози барнома таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳо. шарҳи ин ва дигар хабарҳо. 29 апрел дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд хонум Одил Рено Басоро ба ҳузур пазируфтанд. дар вохӯрӣ раванди татбиқи лоиҳаҳо аз ҷониби Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд маблағгузоришаванда дар соҳаҳои гуногуни иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар, хусусан дар таркиби низоми молиявӣ, рушди бахши хусусӣ, соҳаҳои нақлиёт, энергетика, обтаминкунии аҳолӣ ва беҳсозии сифати хизматрасониҳои коммуналӣ баррасӣ шуд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бар роҳбарияти бонк барои робитаҳои пайваста ва судманд давоми 30 соли ҳамкорӣ сипос гуфта, таъкид доштанд, ки мо сатҳи имрӯзаи ҳамкориамонро бо бонк баланд арзёбӣ менамоем ва ҷиҳати ноил гардидан ба ҳадафҳои олии рушди кишвар аз он умедвориҳои калон дорем. дар робита ба таъсири манфии омилҳои беруна ба баъзе нишондиҳандаҳои макроиқтисодии Тоҷикистон ва дастгирии тобовари иқтисодиёт ба таҳдиду хатарҳои имрӯза пеш аз ҳама ҷалби бештари сармоя ва идомаи раванди ислоҳот зарур шумурда шуд. таъкид гардид, ки ҷудо намудани маблағҳои грантию имтиёзнок аз ҷониби шарикони рушд барои дастгирии раванди ислоҳот, бюҷети давлатӣ ва татбиқи лоиҳаҳои афзалиятнок дар маҷмӯъ ба устувории рушди иқтисодиву иҷтимоӣ боис мегардад. мусоидат ба пешрафти бахшҳои саноат, кишовардӣ, истихроҷи маъданҳо, рушди инфрасохтори шаҳрӣ, алалхусус низоми таъминоти оби ошомиданӣ, хоҷагии манзилию коммуналӣ, рақамикунонии соҳаҳои мухталифи иқтисод, ҷорӣ намудани технологияи сабз, инчунин маориф ва муҳоҷирати корӣ аз самтҳои дигари ҳамкорӣ номида шуд. дар рафти мулоқот ҷонибҳо ҳамчунин оид ба дигар мавзӯъҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафҳо гуфтугӯи судманд анҷом доданд. пас аз мулоқот бо асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд хонум Одил Рено Басо ба хабарнигорон андешаҳояшро чунин баён намуд. ин сафари нахустини ман ба кишвар дар симати президенти Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд мебошад. барои имкон ва фурсати муҳокимаи масоили марбут ба авлавиятҳои стратегии кишвар, инчунин кӯмакҳои Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд дар самти таҳкимбахшии тавони кишвар дар рафъи оқибатҳои иқлим, рушди бахши хусусӣ, рақамикунонӣ ва инчунин мусоидат ба рушди устувори иқтисоди миллӣ, тавсеяи иқтидори содироти нерӯи сабз, ба президенти муҳтарами кишвар ҷаноби Олии Эмомалӣ Раҳмон изҳори сипос намудам. соли гузашта Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд 30-мин солгарди ҳузур ва фаъолияти худро дар Тоҷикистон таҷлил намуд ва бароям имрӯз мояи хушнудист, ки имрӯз натиҷаву самараҳои фаъолияти ҳамкорӣ ва ҳузури бонкро мушоҳида менамоям. тӯли ин солҳо мо бо мақомоти мухталифи давлатӣ, намояндагони доираи соҳибкорӣ ва иқтисодӣ ҳамкориву робитаҳои ҳасана доштем. Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд дар ҷодаи татбиқи беш аз 170 лоиҳаҳои гуногун тақрибан 1 миллиард евро дақиқтаран 950 миллион евро сармоягузорӣ намудааст. мо яке аз сармоягузорони бузург маҳсуб мешавем. фондҳои мухталифи мо ба соҳаҳои энергетика, об, нақлиёт, бонкдорӣ ва рушди фаъолияти соҳибкории хурду миёнаро дастгирӣ менамоянд. чӣ тавре ки ман зимни мулоқот ба ҷаноби президент иброз доштам, ҳамкории моро имрӯз метавон ба мисли як шарикии устувор баҳо дод, ки дар марҳилаи кунунӣ аҳамияти хос дорад. Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд барои пешбурд ва татбиқи нақшаву барномаҳои барҷастаи кишвар кӯмаки техникӣ менамояд. дар доираи сафар мо якчанд санадҳоро дар соҳаи эҷоди инфрасохтори сабз ба имзо хоҳем расонид. бархе аз ин санадҳо дар баъзе соҳаҳо аз қабили фаъолияти соҳибкории занон субҳи имрӯз ба имзо расонида шуд. барои ба имзо расонидани санадҳо ва лоиҳаҳои бештари ба рушди устувор нигаронида шуда изҳори омодагӣ менамоем. ташаккур.
امروز تحت ریاست سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در کار آن نتیجه های رشد اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان در 3 ماه اول سال 2024 بررسی گردیده. لایحه های یک قطار قانون های جمهوری تاجیکستان بعد محاکمه برای بررسی به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارسال کرده شد. 29 اپریل در بینه حکومت جمهوری تاجیکستان تحت ریاست سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. نخست در اساس سپارش اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان نتیجه های رشد اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان در 3 ماه اول سال 2024 بررسی گردید. راهبران وزارات و اداره های دولتی اوید به جنبست فعالیت بخش های مهم اقتصادی ملی در دوره حساباتی گزارش دادند. سروزیر مملکت از راهبران ساختارهای دولتی اصلاح سریوقته کمبودی ها، اجرای با نقشه ها و تطبیق دستور و سپارش های پیشوای ملت را طلب نمودند. در کار مجلس درباره برنامه بخطری محصولات عضوقواری جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2024-2028 حسابات رئیس کمیته بخطری عضوقواری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان محمد سعید فیض‌الله زاده شنیده شد. سپس لایحه های یک قطار قانون های جمهوری تاجیکستان درباره نشان دهنده برای حساب ها، درباره دانشگاه ملی تاجیکستان، اوید به وارد نمودن تغییر به کدکس مرافعه حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان، درباره وارد نمودن علاوه به کدکس مهنت جمهوری تاجیکستان، اوید به وارد نمودن تغییر علاوه ها به قانون جمهوری تاجیکستان، درباره وکالتدار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان، اوید به وارد نمودن تغییر به قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف و اوید به وارد نمودن تغییر و علاوه ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره کرانتین و محافظت رستنی ها محاکمه گردیده برای بررسی به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارسال کرده شد. اعضای حکومت مملکت همچنین 4 خلاصه حکومت جمهوری تاجیکستان به لایحه های یک قطار قانون های جمهوری تاجیکستان از جمله درباره وارد نمودن تغییر و علاوه ها به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان، درباره وارد نمودن علاوه ها به کدکس مرافعه حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان، درباره وارد نمودن تغییر علاوه ها به کدکس مرافعه اقتصادی جمهوری تاجیکستان و اوید به وارد نمودن تغییر علاوه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره سقوط متقابله را محاکمه نموده برای بررسی به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارسال نمودند. در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان مسئله ها درباره کنسپسیون ملی ارزیابی صفت تحصیلات در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2044، شروع پرستاران فوند تشبث های شهروندی اوید به تامین ترتیبات جمعیتی و تحکیم قانونیت و درباره تأسیس کارخانه واحد دولتی مجمع ورزشی نزد دانشگاه ملی تاجیکستان بررسی گردید. اعضای حکومت مملکت و راهبران مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ها و شهر و ناحیه ها در جنبست مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان اوید به اجرای حتمی و سریوقته دستور و سپارش های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان برای وسعت کشت و کار بهاری، پیشگیری و برطرف کردن عاقبت های آفت های طبیعی وابسته به سیل آبخیزی ها و عملی سازی تدبیرهای سازنده جهت استقبال سزاوار جشن عمومی ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان وظیفه‌دار کرده شدند. پایتخت سیاحی سازمان همکاری اقتصادی در سال 2024 معین گردید. به این مناسبت در جمهوری ازبکستان با اشتراک نمایندگان 10 کشور اعضای این سازمان چرابینی‌های گوناگون فرهنگی و سیاحی برگزار شد. تفصیلات بیشتر در گزارش زایشای تقوی مراد. 32 سال این جانب جمهوری تاجیکستان عضو سازمان همکاری اقتصادی می باشد و طول این سالها جمهوری تاجیکستان توانست همکاری ها را در سمت‌های گوناگون با کشورهای اعضای این سازمان تقویت بخشد و واقعا هم باعث خوشنودی است که سالهای 2020-2021 شهر دوشنبه پایتخت سیاحی سازمان همکاری اقتصادی گردید و این عنوان در سال 2024 به شهر سبز جمهوری ازبکستان داده شد. رشد ساحه سیاحی و گردشگری یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک فعالیت سازمان همکاری اقتصادی به حساب رفته. در این سمت پیوسته از جانب این سازمان اقدام‌های مؤثر عملی کرده می‌شود. در دایره برگزاری این چهاربینی سطح بلند بین‌المللی و منطقوی دایر به هدف‌های فعالیت سازمان، اهمیت تاریخی و فرهنگی و اعلان گردیدن شهر سبز جمهوری ازبکستان با پایتخت سیاحی سازمان در سال 2024 اینچنین بهترسازی اینفراستراکچور سیاحی
سیاحی و راه‌های حل مشکلات در این سمت جای داشته اندیشه‌های سودمند را بیان ساختند. هیئت جمهوری تاجیکستان در چهاربینی‌ها بخشیده به روزهای سیاحی سازمان همکاری اقتصادی اشتراک و سخنرانی کرده امکانیت‌های سیاحی فرهنگی و تاریخی تاجیکستان را به اشتراکداران این چهاربینی سطح بلند معرفی نمودند. تاکید گردید که جمهوری تاجیکستان در دایره سیاست درهای گشوده همکاری‌ها را در سمت‌های گوناگون با سازمان و کشورهای دور و نزدیک تقویت داده جهت بهترسازی اینفراستراکتور سیاحی و معرفی امکانات‌های سیاحی و تاریخی در عرصه جهان تدبیرهای مهم را مرحله به مرحله عملی می‌نماید. چهاربینی‌های گوناگون فرهنگی و ورزشی دایر شده همزمان مهمانان از موضع‌های تاریخی و سیاحی این مرکز دیدن نمودند. شهر سبز جمهوری ازبکستان همچون مرکز فرهنگ و تجارت شناخته شده تاریخ 2700 ساله دارد. ساحه گردشگری یکی از سمت‌های اولویت‌دار فعالیت سازمان همکاری اقتصادی است و ما تجربه داریم که هر سال یکی از شهرهای کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی را که ظرفیت‌ها و امکانات‌های فراوان گردشگری داشته می‌تواند به عنوان پایتخت گردشگری سازمان ما اعلام کنیم. در این رابطه نخستین بار شرف سزاوار شدن به این مقام را پایتخت جمهوری تاجикистан شهر Душанбе дошт. Мы очень рады, что братский Таджикистан участвует на этом важном мероприятии на столь высоком уровне. Мы уверены, что сегодняшние обсуждения нам дадут возможность обсудить дальнейшие перспективы развития туристического потока между городами наших стран, а также между народами двух стран. Таджикистан и Узбекистан испокон веков являются братскими народами, и наибольшее количество визитеров на сегодняшний день приходится из Таджикистана. Также туристы из Узбекистана очень охотно едут в Таджикистан, чтобы изучить нашу общую культуру, материальные ценности, а также нематериальное культурное наследие вашей замечательной страны. در ادامه چهاربینی از جانب ساکنان 16 شهر و ناحیه‌های ولایت قشقدری جمهوری ازبکستان نمونه هنرهای مردمی نمایش داده شد. این ما خرسندچینی که در خود آدم‌ها خرسند میکنم، شاد میکنم، آدم‌ها کیفیتش میبردارم. ما تنش شود، دنیا ما تنش شود. من این دولت ما دو دولت ما تاجیکستان، ازبکستان همیشه گل یک شب آباد بسیار. به مناسبت پایتخت سیاحی سازمان همکاری اقتصادی در سال 2024 اعلان گردیدن شهر سبز جمهوری ازبکستان فستیوال خوراک‌های ملی برگزار شد که در آن از جانب آشپزهای ماهر جمهوری تاجیکستان دسترخوان ملی تاجیکی با خوراک‌های ملی آراسته شد. از جانب اشتراکداران به دسترخوان و طعام‌های ملی تاجیکی توجه زیاد ظاهر کرده شده. به لذت طعام‌های ملی تاجیکی بهای بلند داده شد. شهر سبز شهر است دارای امکانات‌های زیادی سیاحی با دو هوای مساعد و انشاءات مهم سیاحی. خوشحالم که به عنوان یکی از عضوهای کوچک این برنامه از ایران دارم شرکت می‌کنم و تحت تأثیر فرهنگ ازبکستان قرار گرفتم. شهر سبز دوستان ملیت دیگه از تاجیکستان، از کشورهای دیگه عضو اکو و واقعا برای من تجربه بسیار ارزشمندی بوده. شهر سبز این یک رویداد تاریخی است، زیرا ما در روزهای سیاحی سازمان همکاری اقتصادی قرار داریم که به این مناسبت چهاربینی‌های گوناگون برگزار شده. در آن هنرمندان و ورزشکاران پاکستان و تاجیکستان، ازبکستان و دیگر کشورهای عضو این سازمان اشتراک نمودند. ما منت‌پذیریم که چنین یک چهاربینی با شکوه را برای اشتراکداران از جانب جمهوری ازبکستان تشکیل نمودند. نمایندگان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی ضمن بازدید از یکی از ناحیه‌های توریستی تاکید نمودند که با رشد دادن ساحه سیاحی نه تنها کشورها در عرصه جهانی معرفی می‌گردند، بلکه در این زمینه سطح زندگی مردم بهتر گردیده اقتصاد ملی رشد می‌یابد.
Мы очень рады за успех наших братьев-узбеков. И сегодня, в 2024 году, стала столицей туризма город Шахризабз, который нас радует. И мы сегодня с удовольствием скажем, с гордостью скажем о хорошем приеме всех гостей со стороны наших узбекских братьев. дар доираи рӯзҳои сайёҳӣ аз ҷониби ҳунармандони ансамбли фалаки ба номи Одина Ҳошимов ва филармонияи давлатии Тоҷикистон сурудҳои халқӣ манзури иштирокдорон гардонида шуда, дар Фарҷом барномаи рангини фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандони шаҳру ноҳияҳои вилояти Қашқадарё пешниҳод гардид ва дар он намунаи либоси миллии тоҷикон муаррифӣ гардид. иштироки ҳайати ҷумҳурии Тоҷикистон дар рӯзҳои сайёҳии созмони ҳамкории иқтисодӣ ва тақвият бахшидани ҳамкорӣ бо давлатҳои аъзои созмони ҳамкории иқтисодӣ ва ба ин васила ҷалби теъдоди зиёди сайёҳони давлатҳои аъзо ба ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат менамояд. зоҳиршоҳи Тағоимурод Маъруфи Абдулло аз шаҳри сабзи ҷумҳурии Узбекистон барои барномаи иттилоотӣ ахбор. дар муқоиса ба дурнамои иқтисодии ҷаҳон рушди иқтисоди миллии Тоҷикистон бо нишондиҳандаҳои нек арзёбӣ мешавад. дар шароити пуртазод хоса равандҳои манфӣ болоравии сатҳи иқтисоди ҷаҳонӣ то ба 5.6% баробар гардид ки болотарин нишондод давоми 80 соли охир дониста мешавад. дар байни кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил болоравии аз ҳама зиёди иқтисод дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар назар дошта шудааст. масалан маҷмӯи маҳсулоти дохилии Тоҷикистон дар соли 2021 мувофиқи таҳлили коршиносони Бонки ҷаҳонӣ 5.3%-ро ташкил карда буд. рушди иқтисоди миллӣ дар соли 2022 бо такя ба ҳадафҳои самаранок дар сатҳи 8% таъмин гардид. дар соли 2023 бошад дар заминаи фазои хуби сармоягузорӣ ва ҳамкории устувори давлат бо бахши хусусӣ ин рақамҳо бо натиҷаҳои баланд таҳким ёфт. инак 8.2% рушди иқтисодӣ дар се моҳаи аввали соли 2024. натиҷаҳо назаррас ва дурнамо нек арзёбӣ мешавад. шарҳи мавзӯъ дар таҳияи Фахриддини Муҳаммад Юсуф. баҳогузории мусбат ба дурнамои иқтисодиёти Тоҷикистон ин худ аллакай фоли нек аст. пешгӯии оянда ва таъмини рушди босубот дар иқтисоди миллӣ нахуст самараи заҳмат ва пешбинии таҳдидҳои эҳтимолии буҳрони иқтисодӣ буд ки бо тарҳрезии хуса таҳияи стратегияи хоси иқтисодӣ амалӣ гардид. ин аст ки аз рӯи нишондод ва омӯзиш рушди иқтисодиёти Тоҷикистон бо дастовардҳои хос баҳо мегирад. боиси ифтихор аст ки тамоми нишондиҳандаҳо дар се моҳаи аввали соли 2024 устуворона таъмин гардид ва тамоми соҳаҳо тамоми бахшҳои калидии рушди иқтисоди миллӣ албатта дар ин масъала ҳиссагузор боқӣ мемонад, чунки воқеан ҳам дар партави сиёсатҳои созанда ва тамоми нақшаву чорабинии барномаҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз тамоми корҳои созандагӣ бо маром дар ҳама соҳа ҷиҳати татбиқи барномаҳои давлатӣ нигаронда шудааст ки воқеан ҳам аз ин миқдор дар се моҳаи аввали соли 2024 теъдоди 3492 коргоҳ корхонаҳои саноатӣ ки дар бахши асосӣ яъне ки саноати истиқрор ва саноати коркар албатта фаъолияти пурсамар намудан ҳиссаи асосӣ гузошта устувории рушди иқтисоди миллӣ имрӯз барои Тоҷикистони соҳиби истиқлоли мо дар баробари коҳиш додани таъсири омилҳои беруна ва тақвияти иқтидорҳои нав вобаста ба хувайҳои нави корӣ дар дохил имрӯз мо метавонем ки ба дилхоҳ ҳадаф ё ки мақсадҳои худ расем. имконоти фарохи сармоягузорӣ, ташаккули механизми судманди тиҷоратӣ, тақвияти соҳа бо роҳи ҳавасмандгардонӣ ва як қатор омилҳои дигари рушд, марҳилаи навини рушди иҷтимоию иқтисодии мамлакат бо дурнамои самтҳои муҳим дар асоси сиёсати давлатӣ самаранок таҳким меёбад. масалан дар натиҷаи татбиқи барномаҳои давлатӣ ва ҳамкории давлат бо бахши хусусӣ ки бо татбиқи самараноки ислоҳоти иқтисодӣ амалӣ намудани стратегияҳо барномаҳо ва тадбирҳои зидди буҳронӣ роҳандозӣ шудааст, дар 5 соли охир рушди иқтисодиёти Тоҷикистон ҳамасола ба ҳисоби миёна дар сатҳи 7.3% таъмин гардида маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ аз 71 миллиард ба 115 миллиард сомонӣ расид ва ба ҳар сари аҳолӣ 1.5 баробар афзоиш ёфт. имрӯз дастовардҳо бо натиҷаҳои мусбат баҳогузорӣ мешаванд. дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳукумати мамлакат супориш дода шуд ки ҷиҳати дар 7 соли минбаъда то ба 10% пас намудани сатҳи камбизоатӣ чораҳои зарурӣ амалӣ гардад. бояд гуфт ки дар 12 солаи охир сатҳи зиндагии мардуми мамлакат тадриҷан беҳтар гардида нишондиҳандаи сатҳи камбизоатӣ аз 83% соли 1999 то ба 62% дар соли 2023 пас гардид. тибқи дурнамо ки аз ҳидоятҳо ва дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маншаъ мегирад, дар соли 2024 тавассути татбиқи самаранок суръати рушди иқтисоди миллӣ бояд дар сатҳи накам аз 8%
таъмин гардад. бо дар назардошти рушди фаъолияти соҳибкорию сармоягузорӣ ки бо такя ба имтиёзу сабукиҳо пеш меравад, таҳкими нишондиҳандаҳо, таъмин ва дастовардҳо бо натиҷаҳои нав ба нав дар кишвар ба қайд гирифта мешаванд. иқтисоди кишвари мо сарфи назар аз таъсири омилҳои беруна бо қадамҳои устувор пеш меравад ва имрӯз дар тамоми бахшҳои ҳаёти кишвар аз ҷумла иқтисод таъмилҳои назаррас мушоҳида мегардад ва агар мо се моҳаи аввали соли ҷориро нишондиҳандаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии кишварро мавриди омӯзиш ва таҳлилу арзёбӣ қарор диҳем, пас ба назар мерасад ки ин нишондиҳандаҳо дар қиёс бо ҳамин давраи соли гузашта хоб зиёд астанд. аз ҷумла агар мо дар нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодӣ назар афканем, дар ин давра мебинем ки маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар аллакай дар се моҳаи аввали соли ҷорӣ ба андозаи 8.2% афзоиш ёфт ва дар афзоиши ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар ҳиссаи бештар, яъне аз ҳисоби рушди соҳаи саноат, бахусус саноати коркард. ва шумо хуб медонед ки имрӯз санаткунӣ бо суръати кишвар ҳамчун ҳадафи чоруми миллӣ эълон шудааст ва имрӯз дар таъмини рушди иқтисоди миллии мо ин соҳа нақши муҳим ва арзанда дорад. ҳамзамон дар ин давра рушди соҳаи кишоварзӣ, яъне дар ин нишондиҳандаи рушд ба назар мерасад ва ҳамчунин ҷалби сармоя, яъне сармоя хоб ба сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ ҳам ва дигар нишондиҳандаҳое ки яъне ки муътадилии макроиқтисодии кишварро нишон медиҳад дар се моҳаи аввали соли 2024, яъне муътадил ба назар мерасад ва дар маҷмӯъ гуфтан мумкин аст ки дар се моҳаи якуми соли 2024 тамоми нишондаҳои макроиқтисодии кишвари мо муътадил арзёбӣ карда мешавад. дар натиҷаи дастгирии пайвастаи давлату ҳукумат ҳоло бахши хусусӣ бо маром инкишоф ёфта имрӯз саҳми он дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ беш аз 70%, дар таъмини аҳолӣ бо ҷойи корӣ 68% ва даромадҳои андозӣ ба буҷети давлатӣ 80%-ро ташкил медиҳад. имрӯз ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷалби сармоя диққати зарурӣ зоҳир намуда барои дастгирии фаъолияти соҳибкорию сармоягузорӣ имтиёзу сабукиҳои зиёд ҷорӣ карда шуданд. чунин нишондиҳанда ба ҷалби бештари сармояи дохиливу хориҷӣ таъсири мусбат расонда замина барои рушди устувории иқтисоди миллӣ аст. аз ҷумла дар асоси нақшаҳои рушд бо мақсади таъмини некоҳолии мардуми тоҷикистон ва баландбардоштани сатҳи зиндагӣ соли 2024 шурӯъ аз 1 январ музди меҳнати хизматчиёни ҳарбӣ ва ҳифзи ҳуқуқ 40% баланд бардошта шуд. дар ин раванд аз 1 июл нафақаҳои суғуртавӣ, меҳнатӣ ва иҷтимоӣ ва иловапулӣ 30% аз андозаи муқарраршудааш зиёд карда мешавад. ҳамзамон аз 1 июли соли 2024 маоши вазифавии мақомотҳо аз ҷумла соҳаҳои маориф, илм, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, иҷтимоӣ ва дигар ташкилотҳои иҷтимоӣ, буҷетӣ ва стипендияҳо 40% зиёд карда хоҳад шуд. бояд гуфт ки натиҷаҳои мусбат дар аввали соли 2024 ки дар заминаи сармоягузориҳо ва рушди ҳамкории давлат бо бахши хусусӣ таъмин гардид, омили заминабахш баҳри баланд гардидани ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилии мамлакат хоҳад буд. чунин раванд сароғоз аз ҳаммаромии шаҳрвандон баҳри пешрафти давлат дарак дода бо такя ба азму иродаи қавии созандагони ватан дар оянда низ натиҷаҳои назаррас аз рӯи рушди устувор ба қайд гирифта хоҳад шуд. фахриддини муҳаммадюсуф, меврӯзи ҷумъа, ахбор. имрӯзҳо аллакай дар баъзе аз шаҳру ноҳияҳои ҷанубии вилояти хартлон ҷамъоварии ҳосили маҳсулоте ки дар тирамоҳ кишт намуда буданд идома дорад. бинандагони гиромӣ, айни ҳол мо суҳбате дорем бо доценти кафедраи растанипарварии донишгоҳи аграрии тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур Таваккал Ҷабборов. баъд аз пурра ҷамъоварӣ намудани ҳосили парвариши кадом намуди зироатҳо бояд ба роҳ монда шаванд? имрӯзҳо бо фарорасии охири баҳор дар баъзе қисматҳои ҷумҳурии тоҷикистон аллакай ҷамъоварии ҳосили зироатҳои дар фасли тирамоҳ кишт карда шуда бо як маром идома дорад ва дар оянда бояд марди деҳқон ҳаминро ба назар гирифт ки аллакай донад кадом зироатҳоро дар кишти ангорӣ баъд аз зироатҳои ҷамъоварӣ шуда кишт ва парвариш менамояд. бояд ҳаминро тазаккур дод ки имрӯзҳо аллакай моҳи дуюми баҳор паси сар шуда истодааст ва оғози моҳи сеюм аст. дар минтақаҳои ҷанубии ҷумҳурии тоҷикистон ҷамъоварии сабзавотҳои дар тирамоҳ кишт шуда бо як маром идома доранд ва ҳаминро хуб мешуд ки деҳқонон аллакай тухмиҳои зироатҳои дар кишти такрорӣ омода карда шударо бояд ки
با نظرداشتی تازگی تخمی، محصولناکی تخمی و تخمی های سیر محصول انتخاب کرده با کشت آماده نمایند. اینچنین هنگامی جمع‌آوری کردن میدانی حاصل زراعتی جمع‌آوری شده باید که زمین پوره از علف‌های بیگانه تازه کرده شود، شدگاری خوش‌صفت کرده شود و بعد از آن وابسته به زراعتی که به منطقه و بازار طلبات دارد باید که آن کشت کرده شود. البته در حاصل تکراری یا که انگاری چنین زراعت ها از قبیل جواری مکه، زراعت های غلگی، زراعت های لوبیاگی، ماش، نسک و دیگر زراعت ها با کمال میل جای دادن ممکن است. اینچنین می شود که یک گروهی زیاد زراعت های سبزواتی را تکرارا کشت کرد و مخصوصا کشتی تابستانه سبزی را گذرانید. وابسته به طلبات و تجربه دهقانان زراعت ها انتخاب کرده می شوند و در مهلت کوتاه‌ترین برای به دست آوردن یا که استفاده بردن گرمی های آخری بهار، گرمی های تابستان و اولی تیر ماه این بسیار منفعت خوب دارد. مخصوصا نوهای باید انتخاب کرده شوند که دوره نشأ و نمایشان 100-110 روز زیاد نباشد. بعد از آن در بسیاری از منطقه های دیگری کشور علاقه یعنی آمادگی برای کشت تکراری دوام دارد. می شود در منطقه های مرکزی و شمالی جمهوری علاقه آمادگی به کشتی تکراری شود و می توانند که حتی کشت تکراری کارتوشکا گذرانده شود، سبزی گذرانده شود و در بعض منطقه ها ما می توانیم زراعت های سبزواتی را هم تکرارا، بیخ میوه های را هم تکرارا پرورش نماییم. بعد از جمع‌آوری حاصل یکم از کشت و پرورش تکراری تا کدام اندازه حاصل خوب به دست آوردن امکان پذیر است؟ البته هنگام پرورش زراعت های انگاری باید که ما پیش از همه تخمی خوش‌صفت، تخمی خوب تازه کرده شده و محصولناک را کدام زراعتی را که انتخاب نکنیم باید تیار کرد و به کشت آماده کرد. اینچنین تخمی هایی که دوره چنانی که یادآور شدیم دوره نشو نمایشان 100-120 روز زیاد نباشد و آن زراعت های انتخاب کرده شوند که در منطقه یعنی طلباتشان بلند است و مطابق با کشتگردان زراعت می باشند. از همین لحاظ تا کدام درجه حاصلناکی آنها بلند می شود این بر رعایت تکنولوژی پرورش آنها وابستگی دارد. هنگامی که ما در مهلت های کوتاه‌ترین با اصول بهترین با معیاری توصیه شده اگر زراعت ها را کشت کنیم ما می توانیم از این زراعت ها هم در کشت دوم حاصل دلخواه به دست بیاریم. چی وای کارتوشکا باشد، چی جواری مکه باشد، چی ماش باشد، چی زراعت های سبزواتی باشد. البته هنگام رعایت تکنولوژی پرورش ما می توانیم از آنها حاصل دلخواه به دست بیاریم. کشاورزان مملکت در زمین‌های للمی بعد از گرفتن حاصل یکم کشت کدام نوع زراعت را باید به راه مانند؟ همین را باید گفت که تاجیکستان ما که اقلیم گوناگون دارد و دیار کوهستان است منطقه های دارد که از بارشات تأمین می باشند. در آن منطقه هایی که از بارشات تأمینند ما علاقه امروز ها می توانیم کشتی زراعت های بهاری دیری را براه مانیم در زمین های للمی از قبیل کنجید، تربوز های للمی یعنی پولیزی های للمی. اینچنین در بعض منطقه ها می توانند که اگر در منطقه هایی که از بارشات تأمین باشد ما می توانیم کشتی زراعت روغن دهنده معصر را براه مانیم که حتی این نشان می دهد که در حالت رعایت تکنولوژی پرورش از زمین های یعنی که بارشاتی
نه کمتر از 400-500 میلیمتر در یک سال دارند، ما میتوانیم از این زراعت ها هم خاطر دلخواه در زمین های للمی به دست بیاریم و هم زمین ما از علف های بیگانه تازه می شود، هم در فصل تیر ماه زمین ملایم برای ما برای کشت زراعت های تیر ماهی آماده می شود. تشکر. تماشابینان گرامی، یادآور میشم که صحبت فاصله‌ای داشتیم با دسنت کاف رای رستنی پروری دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور توکل جباروف. هرچند شرایط آب و اقلیم جمهوری تاجیکستان برای بنیاد باغ مساعد باشد هم، اما به گذراندن چاره‌های مبارزه بر ضد کسلی و حشرات ضرررسان حاصل با صفت دلخواه به دست آوردن غیر امکان است. نسبتاً گرم آمدن تیر ماه و زمستان و برمحل فرا رسیدن بهار و باریدن باران‌های پی در پی روزهای آخر تا اندازه به پیدا شوی کسل و ضرررسان در باغ و تاکزار و زراعت اساس می‌گذارد. گزارش در این خصوص. اگر باریدن باران‌های پی در پی در باغ تاکزار و زراعت کشاورزی نمی را برای رشد و نموی من بعد تامین نماید، اما در صورت زیاد شدن آن میتواند به خروج کسلی و حشرات ضرررسان مساعدت کند. از این رو متخصصان ساحه کشاورزی استفاده روزهای آفتابی را برای تامین نمودن حاصل بلند و با صفت ضرور میدانند. با سبب هم بارشات هم تاثیر خنکی‌ها در پیاز کسلی پرنسپاروز میگویند یا که خشکشوی نوگی برگ. اگر ما همین کار سری وقت نگذاریم این کسلی وسیع پهن میشد و بر ضد این اساساً ارتسریت یا که ریدامیل گولد که او قدر مقداری زیاد هم نیست، با یک هکتار همگی 2 کیلوگرم استفاده کنیم ما هم جوی پیدا شوی کسل و پیشگیری همین کسل تامین کرده میتونیم. طبق مشاهده کارشناسان ساحه، نسبتاً گرم آمدن زمستان و بر محل فرا رسیدن بهار و باریدن باران‌های پی در پی در باغ و زراعت کسلی‌های زنبورقی را به میان می‌آورد. حوزی که بارشات بسیار است، دهقان ما اول میتونن که از سکور استفاده کنند، یعنی در 10 لیتر آب به حساب میونه 7 میلی گرم گرفته می شود. در 100 لیتر آب 70 میلی گرم میگیرند. اگر برای 1 تن آب گیرند تا نیم لیتر ما توصیه داده میتونیم از سکور. و دیگر پرپاراتی که بعد اون استفاده کرده میتونن بایلتون میگه که میتونن دهقانان ما در 10 لیتر آب تو 15 گرم چون شکل خوکه هست، در 100 لیتر آب تو 150 گرم و برای 1 تن آب باشد تو 1.5 کیلو گرفته می شود. و دیگر پرپارات این پرپارات نهایت حاضر زمان است، خوب است، پرفکت است. استفاده زردآلو یکی از راه‌های دسترس‌ترین و تاثیربخش‌ترین مبارزه است، میگویند متخصصین ساحه. زیرا برخی از باغپروران حاصلناکی باغ و تاکزار خود را بلند برداشتند که این را نتیجه همکاری با عالمان و اجرای بیچون و چرای توسعه آنها می‌دانند. به خاطر چی این مقدار کسلی‌ها در داخل باغ‌ها زیاد میشد؟ به خاطر آنکه خود افزایش خود زنبورق، قسمت زیادی زنبورق‌ها درجه اپتیمالی پیدا شوی یعنی زیاد شوی حرارت از 18 تا 24 گرادوس و نمناکی بیشتر از 65 تا 70% تشکیل میکند. با اون روزهای بارانی که نسبتاً این نمود کسلی ها زیاد می شود، حتما از سبب اساسیش عامل پیدا شویش از همین چیز عبارت است. زیاد نمودن حجم استحصال میوه و بهتر نمودن صفت محصولات که به طلبات اقتصادی بازرگانی جوابی باشد، به گذراندن چاره‌های محافظتی بر ضد حشرات ضرررسان و کسلی باغ و تاکزار امکان ناپذیر است. بیشتر توصیه داده میتونیم به مقابل حشرات‌های ضرررسان اون پرپارات‌ها توصیه داده میتونیم که آنها خصوصیت اینسکتیسیدی یعنی اینسکتیسید گفتن یعنی اینسکت حشرات است، سید نابود کننده یا که کشنده حشرات حساب کرده می شود. این حال در قانون ما میتونن که یعنی که حاضر گفتیم که مثلا خفی پیدا شوی شیرینچو که به نظر میسد میتونن که از پرپارات موسپیلان یعنی موسپیلان این شکلی خوکه هست که 100 گرم اونها رو میتونن که در 50-60 لیتر آب آمیخته کرده بر ضد ضرررسان چیکار کرده میشد پوشیده میشود. با تحلیل متخصصان شرایط طبیعی منطقه‌های باغ و تاک‌پروری جمهوری تاجیکستان برای انکشاف حشرات ضرررسان درختان میوه‌دهنده تاک تا یک درجه موافق است. باغ و تاک‌پروران را ضرور است که با استفاده از روزهای آفتابی چاره‌های محافظتی را انجام دهند.
به خاطر تازه و آزاده نگاه داشتن کوچه و محله‌های اهالینشین در مجموع محیط زیست از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان تدبیرهای سودمند عملی می‌شوند. با این مقصد به یک چند شهر و ناحیه‌های مملکت نقلیات خردی برقی پرتویی تقدیم کرده شد که استفاده آن در شرایط فعلی مساعد میباشد. شرح بیشتر در گزارش یوسف غنیزاده. با مقصد تازه و آزاده نگاه داشتن کوچه و محله و منطقه‌های اهالینشین با اقدام کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به 25 شهر و ناحیه‌های مملکت واسطه‌های خرد نقلیات برقی پرتویی تقدیم کرده شد. این تشبث در دایره دستور و هدایت‌های همیشگی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان وابسته به بخطری و حفظ محیط زیست عملی شده در آینده نیز ادامه داده می‌شود. استفاده واسطه‌های خرد نقلیات برقی برای تازه نمودن منطقه‌های اهالینشین و کوچه و خیابان‌ها پیش بینی شده تجربه پیشقدم جهانی در تازه و آزاده نگاه داشتن محل زیست به حساب می‌رود. لازم به تاکید است که چنین واسطه‌های خرد نقلیاتی جهت تازه نمودن پرتوها و در این ضمن تازه نگاه داشتن محیط اطراف زمینه گذاشته سبب پیشگیری از خروج بیماری‌های سرایتی میباشد، زیرا استفاده چنین نقلیات خرد پرتویی در همه گونه شرایط مساعد است. تشبثی بین‌نهایت ضروری در این شب روز که ما همگان شاهد هستیم هوای نامساعد برآوردن پرتوها و مشکلات اساسی در دهات امروز برآوردن کشاندن پرتوها است. هم پرتوهای معیشی هم پرتوهای سختی معیشی پیش از همه میناداری خش را میرسونیم که امروز برای ناحیه‌ها мотоцикл‌های برای کشاندن پرتو تقدیم نمودند. در این ردیف ما می‌خواهیم که در آینده برای باز هم تازه و آباد و زیبا گرداندن هر یک گوشه دیار و برآوردن پرتوها سری وقت از شهر و ناحیه‌ها ما باید سعی و تلاش نماییم. برتری چنین نقلیات خرد در آن است که توسط قوای برق حرکت نموده با یک مرتبه پر نمودن نیرو تا 70 کیلومتر حرکت می‌نماید. استفاده از چنین واسطه نقلیات پرتویی از جهت اکولوژی تازه و از لحاظ انرژتیکی ثمراناک میباشد. در جمهوری تاجیکستان به خاطر ثمراناکی انرژتیکی، کاهش گازهای گلخانه‌ای، پرتوهای ضررآور، افلاس‌شوی هوا در شرایط جهانی، تغییریابی اقلیم، بهتر نمودن محیط اطراف و بخطری راه از جمله افضلیت‌های نقلیات برقی دانسته شده با مقصد تطبیق این هدف‌ها برنامه رشد نقلیات برقی در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2022-2026 قبول کرده شده است. جهت تازه و آزاده نگاه داشتن کوچه و محل و خیابان و شهرک و دهه‌ها با شهر و ناحیه‌های جمهوری اتومبیل‌های خرد پرتوکشانی تقدیم کرده شد و در آینده امید داریم که در همبستگی با کمیته حفظ محیط زیست و مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر و ناحیه‌ها کوچه و محل و خیابان و راه‌ها باد و زیبا گردیده باز هم تازه می‌گردند. اوید تازگی گرد اطراف، اوید تازگی شهر و نواحی کشور و رسته‌ها امروز کمیته محیط زیست اقدام گرفته است که به شهر و نواحی مملکت ماشین‌الات‌های خرد برای کشاندن پرتو و بسیار خلای است که در کوچه‌های تنگ هم رفته می‌تواند که از آنجا پرتوها را گرفته به جای پرتوگاه بوده رساند. تازگی محیط اطراف اگر از یک جانب وظیفه نهادهای دخلدار باشد، از جانب دیگر ساکنان مملکت را نیز میباید جهت تازه و آزاده نگاه داشتن کوچه و محله‌ها مسئولیت بلند شهروندی احساس نموده در پیشگیری از خروج بیماری‌های سرایتی که عامل اساسی پیداشویش خرم پرتو و افلاسی محیط زیست میباشد سهم گذارند. солҳои охир гарму камборӣ шудани фасли зимистон ва баҳор боиси паҳн гаштани ҳашароти зараррасон аз ҷумла малах гардид. дар соли ҷорӣ низ мушоҳидаҳо нишон медиҳад ки ин ҳашароти зараррасон нисбат ба солҳои қаблӣ бештар хуруҷ кардааст. мувофиқи маълумоти муассисаи давлатии экспедитсияи мубориза бар зидди малах то 27 апрели соли равон дар майдони зиёда аз 46 000 гектар малах паҳн шудааст ки ҳолати ҷой дошта нигаронкунанда мебошад. гузориш дар ин хусус. танҳо дар вилояти хатлон беш аз 30 000 гектар майдони паҳнгаштаи малах муайян гаштааст ки ҳолати мураккаб дар ноҳияҳои Панҷ, Фархор, Вахш, Данғара ва Кушониён ба қайд гирифта шудааст.
минтақаҳои кӯҳӣ, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва беш аз 10,000 гектар заминҳои шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд низ зери таъсири хатари малах қарор доранд. талутепаҳои ба чарогоҳ нигаронидашудаи вилояти Хатлонро тӯли 1 моҳ аст ки ин ҳашароти зараровар фаро гирифта, алафҳои табиии ин мавзеъҳоро ба нестӣ бурда истодааст. Аз ин ҳолат чорводорон изҳори нигаронӣ карда зикр доштанд ки аллакай чорвои онҳо баҳри пайдо намудани алафҳои табиӣ танқисӣ мекашанд. Малах дар баробари дигар ҳашароти зараррасон ба зироати кишоварзӣ, боғу тогзор, ҷангалзору чарогоҳҳо зарар расонида дар ҳолати наандешидани чораҳои мубориза онҳоро ба нестӣ мерасонад ва ин ҳолат ба тамоми соҳаҳои иқтисодиёти мамлакат таъсири манфӣ дорад. малах ба чунон авз гирифтагие ки техникамон ҳамчини кадеста. мо фақат нами овеха дорем таки дар тепакулҳо буромада наметуна як мошин дорем. малах аз сабаби хурдсолӣ омадан ҳама аз кӯҳ фаромадагӣ ҳозир агар пеши роҳша нагирем мумкин ки байни як ҳафта агар кӯҳсол хок шава ҳамаш ба хоҷагиҳо деҳқонӣ меравад. инак дар мавзеъ ҳамин мо ҳозир инак сини чоршанбе бозор, ҷамоати шаҳраки Киров, ҷамоати Рӯдакӣ, Бисёлагӣ, ҷамоати Машҳад беҳад аз хуруҷ гирифтагианд. агар солҳои пеш малах наслашро дар ҷойҳои дастнораст, ҷангалзор, талутепа ва чарогоҳҳо мегузошт, акнун мушоҳидачиён муайян карданд ки имсол ба зироати кишоварзӣ хеле наздик, яъне дар ҷойҳои ҳамвор низ гузоштааст. бино ба маълумоти мутахассисон дар ҷумҳурӣ ду намуди малахи зараррасон, малахи марокашӣ ва пруси итолиёвӣ дида мешавад. ҳоло малахи марокашӣ аз ҳама паҳн гаштааст ки тамоми навъи зироатро нобуд месозад. малахи марокашӣ ки таъсири худро ба зироати кишоварзӣ мерасонад, бо мурури солҳо ба иқлими ҳар минтақа мутобиқ мешавад. агар дар солҳои пеш давраи инкишофу паҳншавии малахи марокашӣ 60-65 рӯз давом мекард, пас дар солҳои охир давраи хуруҷи ин ҳашароти зараррасон дар минтақаҳои гуногуни вилояти Хатлон то 100-110 рӯз идома ёфта истодааст. таҳлилгарон афзоиши малахро ба чанд омил, аз ҷумла мавҷудияти он дар ноҳияҳои назди сарҳадии кишварҳои ҳамсоя нисбат медиҳанд. бо мақсади пешгирӣ ва безараргардонии ин ҳашароти зараровар, ситоди мубориза бар зидди малах ҳамарӯза дар минтақаҳои гуногуни вилоят корҳои безараргардониро анҷом дода истоданд, вале бо вуҷуди ин бо сабаби аз ҳад зиёд гардидани пайдоиши малах наметавонанд ба пуррагии заминҳои чарогоҳ ва майдонҳои киштро аз хуруҷи малах ҳифз намоянд. бо пуррагӣ нагузарондани чорабиниҳои муборизавӣ бар зидди ин ҳашароти хавфнок мебошанд. мушоҳида дар чорабинӣ бар зидди малах ин асоси кор аст. вақте ки дар синни 4-5 мешавад, барои коркарди кимиёӣ гузарондан хароҷоти бисёрро талаб менамояд. ба як муассисаи давлатӣ кор пеш намера. агар ки замин истифодангарон, хоҷагидорон агар ҳамкорӣ накунанд, мо пеши ин офата гирифта наметонем. нисбати солҳои гузашта дар ҳамаи заминҳои пангаштаи шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ малах бетағйир монда истодааст. сабаб дар чӣ? сабаб аз ҳисоби гармшавии иқлим ва сари вақт мубориза набурдани чорабинои мӯза бар зидди малах. зимни наворбардорӣ мушоҳида гардид ки хуруҷи малах имсол зиёд гардида, ҷиҳати пешгирии он аз масъулин масъулияти бештарро тақозо менамояд. малах ҳашароте нест ки ӯро танҳо 10 нафар 15 нафар мубориза баранд. ҳангоми тайёр кардани маҳлули корӣ ҳамон заҳрхимикатро вақти тайёр карданаш мо бояд дуруст омехта кунем. пеш аз ҳама дар ҳолати пешгирӣ накардан ё ки беаҳамиятӣ кардан ин малахҳо метавонанд дар
زراعت‌ها یک آفت طبیعی کشاورزی را به وجود بیارند. چاره‌بینی مبارزه بر ضد ملخ معرکه مهم به حساب رفته. اگر دست جمعانه مؤسسه دولتی اکسپدیسیای مبارزه بر ضد ملخ، مقامات اجرایی محلی، حاکمیت دولتی شهر و ناحیه‌ها، اداره‌های کشاورزی، خواجگی‌های جنگل و دهقانی و همه استفاده برندگان چراگاه‌ها به انجام رسانده شود، میتوان پیش راه پنجشوی ملخ را گرفت. در عکس حال نتیجه خود معلوم است. وضع راه автомобилгарди وحدت نورک شهادت بی‌توجهی مسئولان نسبت به تامین بی‌خطری است. در این راه نبودن انشاءات یاری‌رسانی سریراهی به گوشه فراموشی رفته است و وابسته به این مسئله تدبیر نیز عملی نمی شود. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش محمد علی عبدالکریم. بارشاتی باران‌های پی در پی روزهای اخیر در شاهراه نقلیاتی وحدت نورک دنقره برای حرکت منظم واسطه‌های گوناگون نقلیات مشکلی ایجاد نمود. بر اثر بارشات زیاد باران از کوهپاره‌های شفت راه نقلیاتی وحدت نورک یرچوگیل، سنگریزه و سنگ‌های بزرگ حجم بر راه نقلیاتی افتاده برای رفت آمد واسطه‌های گوناگون نقلیات مانع شدند. ساعت‌های زیاد و طولانی که در شاهراه اساسی وحدت نورک از افتادن سنگپاره و جاری گردیدن آب زیاد و یرچوگیل آیا مسئولان ساختارهای مربوطه بیخبر ماندند که نقطه‌های خطرافزای شاهراه نقلیاتی تا ساعت 10 صبح امروز از مانع‌ها تازه نگردیده بود. حال آنکه باریدن باران‌های سیل و پرشدت روز گذشته و امروز را کمیته حالت‌های فوق‌العاده جمهوری تاجیکستان به مسئولان ساحه چند روز پیشتر آگاه نموده همچنین یادرس گردیده بودند که برای سریع وقت برطرف نمودن آفت طبیعی ساختارهای مربوطه باید تدبیرهای ضروری را راه اندازی می‌نمودند. از جمله مانع ایجاد نمودن آفت طبیعی یرچوگیل و سنگریزه را گروه ایجادی در مسیر شاهراه نقلیاتی وحدت نورک در حدود دهه زردالوی شهر وحدت مشاهده نمودیم. تازه نمودن راه مذکور از هر گونه سنگریزه و مانع‌های آفت‌های طبیعی به ذمه کارمندان جمعیت دارای مسئولیتش محدود غیر یک وابسته می باشد. برای خطرافزا نگردیدن نقطه‌های مشکل گذر و کوهدامن مسیر راه مذکور کارمندان تشکیلات بالاذکر چند متر شفت راه را سنگ دیوار نموده مستحکم نمودند. اگر قسمت دیگری راه تازه بنیاد را مسئولان ساحه همین گونه دیوار می گرفتند آفت طبیعی به شاهراه نقلیاتی وحدت نورک کم خسارات می رسانید. جویبارهای دو طرف شاهراه مذکور پر از سنگپاره ها گردیده با این سبب یرچوگیل و آب زیاد بر راه با مبلغ زیاد منفرش گردیده برآمده در برابر مانع گردیدن به حرکت منظم واسطه های گوناگون نقلیات راه تازه بنیاد را در مدت کوتاه‌ترین خراب و کارناشایان می‌گرداند. چون این حالت و تازه نگردیدن سنگریزه و گیل ضمن حرکت نمودن از جانب دنقره نورک را ما در شاهراه نقلیاتی در مسیر شهر نورک در نزدیکی دهه خوچلانی مشاهده نمودیم. رنگ بین و حال پرس. آب خودجاری آفت طبیعی از کوهدامن آمده یرچوگیل زیاد حتی سنگپاره های کلان را به جویبارهای آبگذر شفت راه نقلیاتی آورده است که تا حال از جانب مسئولان تازه نگردیدند. مسئله دیگر توسط شاهراه بین المللی وحدت نورک کلاب در برابر حرکت سرشمار واسطه های گوناگون نقلیات همچنین همروزه مهمانان و سیاحان زیاد و جهانگردان رفت آمد می نمایند.
نبودن انشاءات یاریرسان سریراهی در شفت شاهراه نقلیاتی وحدت نورک دنقره امروز از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و ناحیه‌ها به گوشه فراموشی رسیده است. اگر این سوال را به مسئولان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و ناحیه‌ها پیشنهاد نماییم، آنها نقطه‌های یاریرسان شفت مرکزهای خدمترسان و نفترسان را که از جانب صاحب ملکان بنیاد گردیدند برای خود همچون حسابات پیشنهاد می‌نمایند که این اجرای عمل نمی‌باشد. برای بنیاد چند انشاءات یاریرسان سریراهی وقت و ساعت و خراجات زیاد نمی‌رود. مسئولان را ضرور است سر این مسئله چاره‌اندیشی نمایند. محمد علی عبدالکریم شهباز غلامزاده برای برنامه اطلاعاتی اخبار. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати таъсиси коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ ва таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ бо муқаррар кардани имтиёзу сабукиҳо соҳибкоронро пайваста дастгирӣ менамояд. аммо баъзе соҳибкорону тоҷирон хилофи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва қонун дар бораи бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ амал намуда истеҳсоли молу маҳсулотро дар шароити ғайрисанитарӣ ба роҳ мондаанд. чунин ҳолат дар коргоҳи истеҳсоли равғани растанӣ дар шаҳри Истаравшан ошкор гардид. тафсилоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. коргоҳҳои истеҳсоли равғани растанӣ дар шаҳри Истаравшан, истеҳсоли маҳсулот дар шароити ғайрисанитарӣ, ин ҳам дар ҳолест ки дар асоси қонунҳои амалкунандаи мамлакат риоя нашудани қоидаҳои истеҳсолот ҷавобгарӣ дар пай дорад. аммо ҳолати мазкур аз он шаҳодат медиҳад ки баъзе соҳибкорон манфиати худро аз солимии ҷомеа боло дониста меъёру талаботи пешбинишударо сарфи назар мекунанд. чунин ҳолат дар шаҳри Истаравшан дар 5 коргоҳи истеҳсоли равғани растанӣ ошкор гардид. якчанд корхонаҳои саноатӣ ки бо истеҳсоли равғани пахта машғул буданд, дар он ҷо дар ҳолатҳои ғайрисанитарӣ равғанро истеҳсол мекунанд. 191 тонна равғанҳое ки дар амборхонаҳои цехҳои истеҳсолӣ мавҷуд буд, муваққатан аз муомилот боздошта шудааст. таркиб ва сифати равғани растанӣ дар таҳлилгоҳҳои маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии вилояти Суғд мавриди ташхис қарор дода шуд. хулосаи мутахассисони озмоишгоҳ чунин аст. ҳангоми соф кардани равған дар натиҷаи шелашни рафинасия ишқори нафтре ки соф карда мешавад. ҳамин реҷа риоя карда нашудааст. ҳамин сабаб дар таркиби равған ҳам мавҷуди собун дида мешавад, ҳам адати туршноки аммеёр зиёд мебошад. зиёд будани адатҳои туршнокӣ ё пайдоштани мавҷуди собун дар таркиби равған пайдоштани пигмент гасиполро нишон медиҳад ки ҳангоми истеъмол кардани равған дар оянда пайдо шудани беморӣ саратони ҷигарро оварда расонданаш мумкин аст. ҳолати дигаре ки боиси нигаронӣ аст дар баъзе маврид фурӯши маводи ғизоии пассифат ва муҳлати истеъмолаш гузашта дар бозору мағозаҳо ва марказҳои савдою тиҷорат. ҳарчанд дар ин самт назорат пурзур ва корҳои фаҳмондадиҳӣ пайваста сурат гирад ҳам, аммо иддея аст тоҷирону соҳибкорон хилофи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва қонун дар бораи бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ амал мекунанд. танҳо дар давоми 4 моҳи сипаришудаи соли равон дар 18 шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд аз ҷониби мутахассисони марказҳои назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ зиёда аз 200 тонна чунин маҳсулот ки истеъмолаш ба саломатии инсон хатар дорад, ошкор ва аз муомилот гирифта шудааст. зиёда аз 215 тонна ё 151 килограмм маҳсулотҳои пастсифат аз ҷумла маҳсулотҳое ки инро дар бар мегиранд, маҳсулотҳои қаннодӣ аст, маҳсулотҳои ширӣ аст, маҳсулотҳои гӯшти аст, равғани пахта аст, маҳсулотҳои полизе аст ва дигар маҳсулотҳое ки ниёзи мардум аст мусодара шуданд ки маблағи умумии онҳо 2 млн 929 108 сомиро ташкил медиҳад. таъкид гардид ки кормандони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии вилояти Суғд барои аз байн бурдани фурӯши молу маҳсулоти пассифат ва ғайристандартӣ, ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва пешгирии бемориҳои сироятӣ назоратро пурзур ва пайваста тадбирҳоеро амалӣ мекунанд ки баҳри солимии аҳолӣ равона шудааст. дар ин баробар сокинонро мебояд дар вақти рӯбарӯ шудан ба ҳолатҳои ғайриқонунӣ аз ҷумла фурӯши маҳсулот дар шароити ғайрисанитарӣ ниҳодҳои дахлдорро саривақт огоҳ намоянд, зеро амалҳои муштарак ба манфиати ҷомеа буда бо ин роҳ метавон солимии аҳолиро ҳифз кард. Абдуваҳоби Абдусаттор, Дилшод Юсуфӣ, вилояти Суғд, ахбор. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи шаҳри Туз бунёду навсозии 327 иншооти гуногун таъинот ба нақша гирифта шудааст ки аз ин шумора як қисмаш мавриди истифода қарор дода шуд.
متاسفانه در برابر تدبیرهای سازندگی در ناحیه شهری توس حالت‌های جای دارند که از بی‌مسئولیتی و خنک نظری برخی از صاحبکاران درک می‌دهد. موضوع را همکاران ما ادامه می‌دهند. در برابر دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت در ناحیه شهر توس ولایت ختلان نیز طی سال‌های اخیر کارهای آبادانی و سازندگی وسعت تازه کسب کرده. در این زمینه بهر تامین شرایط سازگاری کار و روزگار ساکنان اینفراساختار محل به طلبات زمان جوابگو گردانیده می‌شود. در انجام کارهای بنیادکاری که تمام سمت و ساحه‌های خواجگی خلق ناحیه را در بر می‌گیرد، در برابر مبلغ‌های بودجتی همزمان ساکنان و صاحبکاران محل نیز از خود تشبثکاری نشان داده بنا و انشاءات گوناگون ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی، ورزشی و سودا و خدمترسانی را بنیاد می‌نمایند. نقشه چهاربینی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهر توس به تصدیق رسیده. جمع 327 عدد انشاءات با نقشه گرفته شده. از 327 عدد انشاءات تا امروز 133 عدد آن ساخته به استفاده داده شد که در مرحله کار و فعالیت قرار دارد. در سال 2024 13 عدد انشاءات از روی خط به نقشه گرفته شده به استفاده داده شد. در برابر وسعت کارهای ساختمانی در انشاءات گوناگون بنیاد شونده جشنی در ناحیه شهر توس همچنین مشاهده نمودیم که یک سلسله بنا و انشاءات زمان فعالیت داشته و ساختمانش ناتمام در مرکز ناحیه حیران و ولنگار بوده به مکان پرتایی و شورزار و خرابزار تبدیل گردیدند. شروع از بنای کلان و دارای اینفراساختار مناسب ترمینال مسافرکشانی در درآمدگاه مرکز ناحیه، مرکز بزرگ فروش مواد سوزشواری و خدمترسانی، مغازه و دیگر انشاءات برای حیات هر روزه ساکنان مساعدت کننده سالها باز چنین به صاحب و در حالت سکوت و فنایابی قرار دارند. معلوم گردید که این سلسله انشاءات گوناگون معیشی و خدمترسانی به صاحبکار محلی بهرام بگزاده تعلق داشته است. او در اساس قانونگذاری انشاءات مذکور را با مساحت تقریبا 3 هکتار زمین خصوصی گردانیده است با مقصد آنکه فعالیتش را در سمت موجوده‌اش باز هم جانک گرداند. ولی متاسفانه 10 ساله ها باز انشاءات در چنین حالت قرار داشته به جای آباد و فعالیت ثمره بخش داشتنش برعکس ولنگار و زیر باد و باران استواریش را گم کرده ایستاده است. بعضی صاحبکاران محلی هستند که سالهای پیشین با طریق مزایده خرید نمودن اموالای دولتی یا از اداره و تشکیلاتایی بودن که ضروریت شده خرید فروش کرده حجت‌گذاری کنه تیمای ناحیه را کاسته کرده موافق مقصد استفاده نشده ایستاده است. تا امروز از روزی خریداری کردگی تا امروز هم خیلی درام بسته شده از فعالیت باز ماندگی. صحبت‌های آزاد گذراندیم برای آباد کردن از آن جمله مرکز ناحیه قرار دارند. صاحبکار فقط با سخن میکنیم و میکنیم همین خیلی بله وعده میدین لیکن تا حاضر یگان چیز به ما پیشنهاد نشده که همین چیزا موافق مقصد استفاده کنه یا تعمیر کنه یا آباد کنه همین انشاءاتی که به او تعلق دارد طبق حجت گذاریش. طور مسئولین اطلاع دادند صاحبکار محلی بهرام بگزاده سالیان زیاد است که با بهانه‌های گوناگون انشاءات موجوده را در چنین حالت نگاه داشته برای آباد و دوباره به فعالیت پرداختن آنها چاره نمی‌اندیشد که این حالت باعث کاسته گردیدن روند آبادانی و سازندگی در ناحیه گردیده است. طور مشاهده می‌گردد در حقیقت برای نوسازی انشاءات موجوده که با جرم خود صاحبکار چنین ولنگار گردیده اند مبلغ زیاد لازم می‌آید ولی تا بکی باز انتظار باید شد که صاحبکار صاحب مبلغ لازمه گردد. اگر مقصد آبادی و پیشرفت محل باشد صاحبکار در صورت از عهده نوسازی انشاءات برآمدن نتوانستند پس امکان نیست که آن را باز به صاحبکار دیگری که مسئولیت شناس و آبادگر است فروخته یا به اجاره داده شود. درختان درست قید کردن که در همین درآمدگاه ما سابق ان ترمینال مسافرکشانی بهرام بگزاد موجود می باشد. ان سالهای پیش فعالیت میکرد خواهد عین زمان از فعالیت باز مانده است. از طرف مقامات جهانی دولتی نوع شهر توس از طرف سرمعمار نوعیه یک چند مرتبه آگاه کرده شد. اگر در حالتهای آگاه کردن
با چاره‌های ضروری اندیشیده میشه. مسئولین ناحیه ابراز می‌نمایند که بارها توسط صحبت و واخوری‌ها با صاحبکار نامبرده بابت انجام کارهای ساختمانی در انشاءات موجوده و دوباره به فعالیت آغاز بخشیدن آنها گفته شنید انجام دادند ولی به نتیجه. شاید از پیشنهاد گزارش مذکور صاحبکار احساس مسئولیت کرده برای دوباره آباد کردن انشاءات داشته‌اش کمر همت بندد وگرنه این را باز وقت معین می‌کند. روز 12 فеврали соли ҷорӣ вазъи ногувори хизматрасонӣ дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди терминали мусофиркашонии Рамазон дар шаҳри Ваҳдат гузориши таҳлилӣ таҳия гардида буд. Дар ин робита масъулон камбудиҳоро бартараф намуда нақшаҳои нави фаъолиятро пеш гирифтанд. гузориши навбатӣ дар ин маврид. роҳандозии тадбирҳои бунёдкорӣ бартараф намудани камбудиҳо пас аз гузориши таҳлилӣ дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди терминали мусофиркашонии Рамазон дар шаҳри Ваҳдат. ҷиҳати вазъи ногувор ва бенизомию ташкили фурӯшгоҳҳои худсарона дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Рамазони шаҳри Ваҳдат ки рӯзи 12 феврали соли 2024 тавассути барномаи иттилоотии ахбори телевизиони Тоҷикистон гузориши таҳлилӣ омода намуда будем, бо роҳандозии тадбирҳои саривақтии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ваҳдат ва роҳбарияти терминали мазкур саривақт натиҷагирӣ карда шуда, камбудиҳои дар барнома инъикос гардида бартараф гардиданд. аз ҷумла дар гузориши таҳлилӣ аз бенизомию бетартиб гузоштани воситаҳои гуногуни нақлиёт ва дар сатҳи паст қарор додани хизматрасонӣ дар хатсайрҳои муайян гардида, ҳамчунин дар дохили терминали мусофиркашонӣ ташкил намудани нуқтаҳои зиёди фурӯшгоҳҳои ғайриқонунии дохили муассиса сухан мерафт. масъулияти баланд аз ҷониби масъулони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди терминали мусофиркашонии Рамазон дар шаҳри Ваҳдат буд ки айни замон рафту омад ва сатҳи хизматрасонӣ дар хатсарҳои муайян гардида ба низом оварда шуданд. нуқтаҳои ғайриқонунии фурӯшгоҳҳои нақлиётҳои боркаши дохили терминали мусофиркашонӣ пурра аз муассисаи мазкур бароварда шуданд. пас аз пахши гузориш мо кормандони терминали мусофиркашонии Рамазон камбудиҳоро бартараф намудем ва мақсад дорем ки хизматрасониро ба мусофирон дар сатҳи баланд қарор диҳем. аз рӯи гуфтаи масъулон соҳибмулк тасмим гирифтааст ки бо бунёд намудани нуқтаҳои нави хизматрасонӣ дар оянда даҳҳо нафар сокини диёрро бо ҷои кори доимӣ таъмин намоянд. дар ин ҷода мақсади соҳибмулк дар ояндаи наздик бо пешниҳоди лоиҳаи муосир бунёду навсозӣ намудани ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди терминали мусофиркашонии Рамазон ва бо ин васила боз ҳам беҳтар намудани сатҳи хизматрасонӣ ба мусофиркашонӣ мебошад. маҳмадалӣ абдукарим, Аюби Маҳмурод, Ваҳдат, Ахбор. дар шаҳри Конибодом корҳои ободониву созандагӣ вусъат дорад. 2 нафар сокинони шаҳр аз ҳисоби маблағҳои барои адои ҳаҷ пешбинӣ намуда тасмим гирифтаанд 6 километр роҳи таъмирталаби ҳудуди шаҳрро аз навсозӣ намоянд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд корҳои ободониву созандагӣ авҷи тоза гирифта бо ҷалби ҷомеаи меҳнатӣ, соҳибкорону сокинон иншооти таъиноти гуногун сохта ба истифода дода мешавад. дар ҳамин замина дар деҳаи ҷаҳонзеби шаҳри Конибодом ба мунфаршкунии роҳҳои маҳал оғоз бахшида шуд. дар ин маҳал бо ҷалби сокинон, соҳибкорон ва як гурӯҳ бонувон ки аз ҳисоби маблағи барои ҳаҷ ҷамъоварӣ кардаи худ дар ободии маҳал саҳм мегузоранд. дар марҳилаи аввал наздик 6 километр пурра асфалтпӯш карда мешавад. аз тарафи сокинон аллакай корҳои омодасозии таҳкурсии роҳ анҷом ёфта қубурҳои обгузар гузошта шудааст. кулли сокинон азми қавӣ доранд ки 9 кӯчаи деҳаро пурра аз таъмири асосӣ бароварда барои рафту омад шароити хубу мусоид фароҳам оваранд. мо модарон хостем ки ба он ҳаҷ рафта ҳамин кори хайрро кунему ҳамаи кӯчаҳоро обод кунем барои ҳамин саҳмгузор гаштем. мана ҳамин кӯча монда ҳамин асфалт кунем гуфта ҳаракат кард бачаҳомоям худомоям ҳамин қадар корро ташкилиш соз албатта мо миннатдор раҳмат. имрӯз мо
باشندگان دیهی جهانزیب جماعت دیهاتی به نام لاتی اقدام گرفتیم که با اهل جمعیت با اهل صاحب کاران همین دیه مصلحت کردیم که همین سال 2024 به زیاده از 6 کیلومتر راهی محلی منفرش کنیم. روند کارهای سازندگی را میتوان در تمام جماعت دیهاتی شهر کنیبادام مشاهده کرد. ساکنان در همبستگی و متحدی بهر آبادی دیار خود کمر همت بستند. در محله 17 شهر کنیبادام از طرف عائله شریفوف ها منفرش کنی راه آغاز گردیده با سرعت ادامه دارد. در این محله ساکنان در همبستگی و متحدی عزم دارند 1 کیلومتر راه را پر اسفالت پوش نمایند. ما در میکروریون اقلی 17 کوچه کامل یارمت شهر کنیبادام قرار داریم. اینجا عائله شریف‌ها اون مبلغی که برای حج فرض جدا کرده بودن برای منفرش کنی کوچه با درازی 1 کیلومتر و پهنای 5.5 متر اقدام گرفتند که حالا در اینجا کارها ادامه دارند. در شهر و دیهات کنیبادام تعمیر و تجدید و نوسازی راه‌ها در تمام جماعت و دیهات به راه مانده شده. سال جاری مسئولین نقشه دارند که زیاده از 15 کیلومتر راه را پر اسفالت پوش نمایند. امسال در شهر کنیبادام حالت آبیاری زیاده از 4000 گکتار زمین بهتر گردید. زیرا کلانترین پایگاه آبکشی شهر کنیبادام محرم 1 نوسازی گردیده اقتدار آن زیاد کرده شد. پایگاه آبکشی محرم 1 دارای 8 اگریگات می باشد. توسط این پایگاه آب به بلندی قریب 3000 متر برداشته شده به خواجگیداران دسترس کرده می شود. در این زمینه در برابری وصل و نصب اگریگات ها و عوض نمودن قبورها حالت ملیارتیوی زیاده از 4000 گکتار زمین ها بهتر گردانیده شد. با این مقصد از طرف مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد 13.6 میلیون سومانی روانه گردیده با جلب ساکنان، مقامات محلی و خواجگیداران این پایگاه آبرسانی پر نوسازی گردید. عملی سازی اقدام مذکور تعمیر و نوسازی پایگاه آبکشی محرم 1 امکان فراهم می‌آورد که در کنیبادام میدان کشت پخته و دیگر نوع زراعت باز هم وسیع کرده شود. بهر استقبال سزاوار جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه روشن بنیاد انشاءات تعیینات گوناگون جریان دارد. در این روند از جانب صاحبکاران وطندوستی ناحیه تدبیرهای آبادانی و سازندگی صفتناک عملی می‌گردند. گزارش ماهره طاهر در این خصوص. وسعت کارهای آبادانی و سازندگی و خرمگردانی به ناحیه روشن ولایت مختار کوهستانی بدخشان سه ماه دیگر را ضمن نموده با بنیاد گردیدن انشاءات تعیینات گوناگون صفت نیک و اولیه ساکنان محلی بلند برداشته شده. جایهای کاری نو منظور کرده می شوند. سهم صاحبکاران محلی نیز در بنیادکاری و سازندگی و آباد و زیبا نمودن یک گوشه وطن ارزنده بوده. در دهه شجاع ناحیه روشن از طرف صاحبکار قربانعلی بنیاد مرکز خدمت رسانی در جریان است. کارهای بنیادی در انشاءات مذکور از ماه ینور سال جاری شروع گردیده. عین زمان با جلب ساختمانچیان کارهای اندازه‌کنی در داخل بنا ادامه دارد. از روی اطلاع صاحبکار در این مرکز مغازه فروش مواد خوراکواری، آستارخانه، مغازه فروش قسم‌های احتیاطی افت-ماشین‌ها و تعمیر ماشین‌ها ایجاد داده می‌شوند. با مقصد سزاوار تجلیل نمودن جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دیهات روشن 39 بند به نقشه گرفته شده است که از اون به حالت امروزه 15 بند پره 13 بند در مرحله اجرایش قرار دارند. صاحبکاران محلی نیز در وسعت کارهای آبادانی و سازندگی سهم مناسب می‌گذارند. مورد ذکر است که در دهه شجاع جماعت دیهات روشن با ابتکار صاحبکار محلی مرکز خدمت رسانی آغاز گردید. با به استفاده دادن بنای مذکور 6 نفر ساکنان محلی با جای کار تامین خواهند گردید. مسئولان ساختمان نیت دارند که کارهای بنیادی را با صفت بلند در مهلت معین گردیده به سامان رسانند. در برابر بنیاد مرکز خدمت رسانی صاحبکار موفق عزم دارد که ساختمان طربخانه را نیز به اتمام رسانیده برای تامین جایهای نو کاری و برگزاری چاره‌بینی‌های مهم سیاسی و جمعیتی برای اهالی محلی سهم ارزنده گذارد. در موضع انشاءات ساخته شونده در مساحت زیاده از 1 گکتار زمین باغ نو از جانب صاحبکار بنیاد گردیده. در آن بیش از 80 بیخ درختان میوه دهنده شنانده و پرورش کرده می شوند. باغ مذکور در یک موضع دوردستی روستا جایگیر بوده دوام 3 سال الکی به یک مکان سرسبز و خرم مبدل گردیده است. آبیاری نمودن درختان باغ طریق قبور آبکش و محرک برقی انجام داده می شود. دهه شجاع ناحیه روشن یکی از موضع‌های دوردست محسوب یافته با قامت افراختن
ساختани чунин биноҳои муосир дар оянда ба як мавзеъҳои ободу назаррабо мубаддал хоҳад гардид. Моҳираи Тоҳир, Муборакшоҳи Рустам, ноҳияи Рӯшон. Ахбор. дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 20 мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд, ки дар он 288 нафар хонанда дар ду баст ба таҳсил фаро гирифта мешаванд. гузориши Исмоили соҳибназар. бо назардошти он ки соҳаи маориф дар авлавияти сиёсати ҳукумати мамлакат қарор дорад, ҷиҳати дастгирӣ ва таъмини рушди бомароми фаъолияти соҳа дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда мешавад. махсусан дар раванди корҳои созандагӣ ва бунёдкорӣ аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ дар деҳаҳои навбунёд, муассисаҳои нави таълимӣ ва дар назди муассисаҳои мавҷуда ки ба ҷои нишаст эҳтиёҷ доранд, бинову синфхонаҳои иловагӣ сохта бо назардошти лавозимоти хониш мавриди истифода қарор дода мешавад. дар идомаи ҳамин гуна иқдомҳои созанда ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва дар ин замина фароҳам овардани шароити мусоиди таълиму тарбияи насли наврас дар ҷамоати деҳоти маданияти ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 20 мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. бинои таълимӣ дар доираи ҳамкориҳои ҳукумати мамлакат бо шарикони рушд бунёд гардида, бо мизу курсӣ, компютер ва дигар аёниятҳои хониш таъмин буда, саҳни он бо гулу буттаҳои ороишӣ зиннат дода шудааст. طبق اطلاع مسئولین شعبه معارف ناحیه انشاءات تازه بنیاد تعلیمی از یک آشیانه عبارت بوده دارای اتاق آموزگاران و 12 صنفخانه می باشد که در آن 288 نفر خواننده در یک بست با تعلیم و تربیت فرا گرفته می شوند. ضمن افتتاح بنای نو دارای شرایط و امکانات معاصر علم آموزی اطلاع داده شد که بناهای اساسی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 20 ناحیه جلال‌الدین بلخی کهنه و با طلبات زمان جوابگو نیست. برای همین ضرورت به بنیاد بنای نو پیش آمد. اکنون افتتاح بنای نوی تعلیمی امکان می‌دهد که در برابر بهتر گردیدن شرایط درس آموزی همزمان باز برای چند سال دیگر مشکلات نارسایی جای نشست را در مؤسسه برطرف نماید. ما با باوری تام گفته می توانیم که آبادکاری و تازه‌کاری به نهایت در ساحه معارف با دستگیری حکومت ناحیه به نهایت در یک سطح بلند گذشته ایستادند. ما اهل موردچیان ناحیه جلال‌الدین بلخی نسبت این قدر غمخوری هایی که شده ایستاده است وعده می‌دهیم که تربیت نسل نورس را در یک سطح بلند گذاریم. گفته شد که همین گونه اقدام‌های سازنده در برابر ساحه معارف همزمان در دیگر بخش و ساحه‌ها نیز در همه جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه با مرام ادامه دارد. اسماعیل صاحب نظر، موسی نور محمد، ناحیه جلال‌الدین بلخی، اخبار. ҳамасола ҷиҳати ҳифзи саломатии аҳолӣ дар мамлакат тадбирҳои муҳим амалӣ шуда барои дар сатҳи баланд ба роҳ мондани хизматрасонии тиббӣ шароити мусоид фароҳам мешавад. дар муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббиву санитарии шаҳри Бохтар фаъолияти кормандон назаррас гардидааст. гузориши Самандар Шоев дар ин хусус. рушди соҳаи иҷтимоӣ аз ҷумла соҳаи тандурустӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта бо мақсади фароҳамсозии шароит баҳри ҳифзи саломатии аҳолӣ дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат як зумра иншооти нави соҳа рӯи кор омад ки ин дар баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ мусоидат менамояд. дар шаҳри Бохтари вилояти Хатлон низ бо андешидани тадбирҳои зарурӣ дар муассисаҳои соҳаи тандурустӣ дастгоҳҳои наву ҳозиразамон ворид гардида бо истифода аз ин имконот табибон ба муроҷиаткунандагон хизмати босифати тиббӣ мерасонанд. дар ҳудуди шаҳри Бохтар 2 маркази саломатӣ ва 4 бонгоҳи тиббӣ ҳамзамон маркази саломатии шаҳри қисмати калонсолон ва қисмати кӯдакона ба аҳолии шаҳри Бохтар ва ба аҳолии ноҳияҳои ҳудуди гирду атрофи шаҳри Бохтар хизмати тиббӣ расонида истоданд. бевосита бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, бо дастгирии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ворид гардидани таҷҳизотҳои навини муосир дар шаҳри Бохтар, дар маркази саломатии шаҳри Бохтар ба чашм мерасад ки ин ба сатҳ ва сифати хизматрасонии тиббӣ дар шаҳри Бохтар ба он нафароне ки муроҷиат мекунанд кӯмаки бисёр мерасонад.
бо аз навсозии инфраструктури соҳа, дастрасии технологияи ҷадид, заминаҳои мусоиди ташхисиву табобатӣ муҳайё гардида, муолиҷа ва ба табобат фаро гирифтани беморон беҳтару хубтар гардидааст. фақат дар тӯли соли 2024 дар 3 моҳаи аввал 2 дастгоҳи ултрасадои замонавӣ ворид карда шуд, ки имрӯз барои скрининг, яъне дарёфти ана ҳамон бемориҳое ки дар батни модар, вақте ки кӯдак дар батни модар пайдо мешавад, ана ҳамон муайян кардани бемориҳои ирсӣ ё ин ки бемориҳое ки дар батни модар аллакай пайдо шуданд, мо аллакай дар маркази солимии репродуктивии шаҳри Бохтар мутахассис омӯзонида шуд ва аллакай дар ҳамин самт, яъне скрининг, дарёфти саривақтии анамон нуқсонҳои модарзодие ки дар батни модар дар раванди инкишофи кӯдак пайдо мешавад, онҳо аллакай дида баромада истоданд ва имрӯз скрининг карда истоданд. аз фароҳам гардидани шароити мусоиди корӣ ҳавасмандии мутахассисони соҳаи тандурустии шаҳр бештар гардида, имрӯз бо дилгармӣ ва дасту дили пок тамоми нерӯ ва талоши худро баҳри ҳифзи саломатии сокинон равона месозанд. мо чунин асбобҳои ҳозиразамони рентгенӣ надоштем. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати тандурустӣ ба мо пешниҳод гардид. мо соҳиби чунин асбобҳои ҳозиразамони рентгенӣ гардидем. дар ҳақиқат кори моро осон гардон. мо аз душвориҳо баромадем ва сари вақт ба беморон хизматрасонӣ мекунем. ҳамзамон дар бунгоҳу марказҳои саломатии деҳотии маҳаллаҳои шаҳр низ баҳри кормандон шароити хуби корӣ ва ашёву лавозимоти лозима дастрас карда шудааст. таври масъулин иттилоъ доданд, маркази саломатии маҳаллаи ғайрат ба тозагӣ таъмири ҷорӣ гардида, фаъолияти кормандонро беҳтару хубтар намудааст. аз ин иқдом табибони ин муассисаи тандурустӣ хушҳол гардида изҳор доштанд, ки минбаъд низ сатҳи хизмати тиббӣ ва кӯмаки аввалияи хешро ба сокинон саривақту босифат анҷом хоҳанд дод. Самандар Шоев, Искандари Саид, шаҳри Бохтар, Ахбор. соли ҷорӣ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳияи Рашт масоҳати кишти картошка 3400 гектарро ташкил медиҳад, ки аз ин 1600 гектараш ба хоҷагиҳои деҳқонӣ рост меояд. гузориши Идигули Маҳмуд аз ноҳияи Рашт. солҳои охир дар партави барномаҳои пешбинишудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати афзоиши майдони кишти картошка ва дар ин замина муҳайё намудани ҷойҳои нави корӣ дар ноҳияи Рашт тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ шуда истодааст, ки ҳадафи асосии он афзоиши маҳсулоти хушсифат ва саҳмгузорӣ дар таъмини амнияти озуқаворӣ ба шумор меравад. дар ноҳияи Рашт имсол дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ бояд дар майдони 3400 гектар кишти картошка гузаронда шавад, ки мо кӯшиш дорем, ки ин нақшаро 100 гектар зиёд кунем ба 3500 гектар расонем. дар ноҳияи Рашт аз ҳама беш масоҳати кишти картошка ба хоҷагиҳои ҳудуди ҷамоати деҳоти Ясманду Ҳоид рост меояд. ин аст, ки бо ҷалби техникаҳои соҳавӣ заминҳоро хушсифат шудгор намуда, баъдан кишоварзон ба кишти картошка шурӯъ мекунанд, то маъракаи киштро хушсифат анҷом бидиҳанд. кишоварзони ҷамоати деҳоти Ясманд дар соли 2024 дар майдони 320 гектар кишти картошка кишт менамоянд, ки нисбати соли гузашта 30 гектар зиёд мебошад. айни замон дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Ясманд оғози кишти кори баҳорӣ рафта истааст. айни замон зиёда аз 20 гектар кишт картошка гузаронда шудааст. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Ясманд бештари деҳқонон гармхонаҳо ташкил карда ҳамзамон кишти барвақтии картошкаро анҷом доданд, ки имрӯзҳо нашъунамои зироатҳо дар ҳолати хуб қарор доранд. дар мавзеи Ҳоид аз ҳисоби маблағҳои агентии беҳдошти замин ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 2 сол пеш канали дашти беоб барои кишти 120 гектар зироат ба истифода дода шуд, то аҳолӣ бо истифода аз заминҳои мавҷуда масоҳати кишти картошкаро зиёд кунанд. бо аз худкунии заминҳои бекорхобида шароит муҳайё гардид, то дар ин мавзеъҳои дурдасти Кӯҳистон то ҳамин давра қариб 100 гектар картошка кишт карда шавад. имсол 475 гектар кишти картошка гузарондани ҳастем, ки нисбати соли гузашта 75 гектар зиёд мебошад.
با مقصد رشد ساحه تخم پروری سال روان وزارت کشاورزی از خارج کشور نوهای نوی تخم کارتوشکا وارد نموده به خواجگی های کارتوشکا کار ناحیه رشت تقسیم کردند تا از این حساب مرحله به مرحله مساحت کشت و تامینات خواجگی های کارتوشکا کار منطقه با تخم های خوش صفت باز هم زیاد کرده شود. ایدیگولی محمود، دادرجان مرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. با مقصد معرفی استحصالات وطنی از جانب شرکت استحصالی کوکاکولا نوشاکی‌های تاجیکستان اکسیای بهار درخشان گذرانده شد. در اکسیا بازی بزرگناک پیشنهاد کرده شد که مشتریانی که از این نوع محصولات نوشاکی خریداری نمودند از جانب شرکت با تحفه‌ها سرفراز گردیدند. گزارش همکارانمان در این خصوص. از 20 مارت تا 20 اپریل سال 2024 از جانب شرکت استحصالی کوکاکولا نوشاکی‌های تاجیکستان اکسیای بهار درخشان گذرانیده شد. مقصد اساسی اکسیای مذکور معرفی استحصالات وطنی، جلب خرج بیشتری ساکنان به نوشاکی‌های تشنه‌شکن و هوسمندگردانی استحصال کنندگان میباشد. 27 اپریل سال روان در شهر دوشنبه مراسم سپردن جایزه‌ها دایر گردید که در آن تعداد زیادی ساکنان اشتراک نمودند. موافق ترتیب هر نفری که آبهای نوشاکی کوکاکولا را خریداری نموده است اشتراکچی اکسیای مذکور به شمار می رود. در چاره‌بینی بین اشتراکچیان سوال و جواب برگزار گردیده غالبان با تحفه‌های گوناگون از جمله اشیاءهای روزگار قدردانی کرده شدند. شاهجایزه اکسیای مذکور 10,000 سامانی مقرر گردیده بود که 3 نفر صاحب شاهجایزه شدند. اکسیای زیر سرپوش بهار درخشان در شهر و ناحیه‌های مملکت راه اندازی گردیده بود. اشتراکچیان اکسیا امکان پیدا کردند که با خریداری یک یا چند قوطی شرطی آبی نوشاکی تمغه کوکاکولا کلاسیک و در صورت پیدا گردیدن نوی تحفه‌ها در بارجامه با پیشنهاد آن استعمال کنندگان هوسمند گردانیده شدند. در مجموع 27 نفر غالب دانسته شده صاحب تحفه‌ها از قبیل اسباب و انجام روزگار گردیدند. در فرجام برای بالیدروهی اشتراکداران با حضور هنرمندان خوش سلیقه مملکت چاره‌بینی پرشکوه فرهنگی پیشنهاد کرده شد. در شهر وحدت با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر وحدت با شرکت فعالانه ساکنان جهت بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان کنفرانس علمی دایر گردید. گزارش همکارانمان محمد علی عبدالکریم و شهباز غلامزاده در این خصوص. در تالار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر وحدت با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر وحدت با نمایندگی از دستگاه کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، راهبریت شهر وحدت، کارمندان بخش‌های گوناگون شهر، دانشجویان، جوانان و نورسان جهت اعلام گردیدن سال 2024 سال معرفت حقوقی شهروندان کنفرانس علمی عمومی دایره برگزار کرده شد. گفته شد که بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان یکی از وظیفه‌های مهمترین و اولین درجه کشورهای می باشد که راه بنیاد دولت دموکراتی و حقوق بنیاد را انتخاب نمودند. جمهوری تاجیکستان طبق قسم یکم ماده 1 کنستیتوسیای مملکت دولت صاحب اختیار، دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیوی و یگانه اعلان شده است. ارزش‌های گفته شده ثابت می‌نماید که در تاریخ انسانیت آنها از ارزش‌ها در سمت تأمین حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند بهتر دانسته می‌شوند. در این زمینه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام نوبتیشان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمودند که سال 2024 سال معرفت حقوقی اعلان کرده شود. مقصد اساسی فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پیش از همه بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی شهروندان، ترغیب ارزش‌های دموکراتی، مستحکم نمودن انستیتوت حقوق انسان، مناسبت احترامانه به آن، بلند برداشتن مقام قانون، تربیت شهروندان در روحیه احترام نسبت به آن و تأمین نمودن ولایت قانون، تشکل دادن نظام استوار رفتار حقوقی، آشتیناپذیری نسبت به همه گونه حقوق ویرانکنی و ناگزیر بودن مسئولیت حقوقی، هماهنگسازی فعالیت تمام سوبیکت‌های ترغیب و تشویق حقوقی،
تشکیل نمودن مکانیزم ثمرناک همکاری دولت و نهادهای جامعه شهروندی در سمت معرفت حقوق شهروندان عبارت می باشد. این عامل است که به تنظیم تمام روندهای گوناگون زندگی تأثیر فعال داشته و متحدسازی شهروندان مساعدت می نماید. در شرایط کنونی در رشد و انکشاف هر دولت جوانان نقش بارز دارند، چون که آنها دوام دهنده فعالیت نسل کلانسال و نیروی بنیادکار و سازنده بوده نسبت به قشرهای دیگر جامعه بیشتر فعال و سرحرکت. همچنین امید و تکیه‌های دولت و ملت میباشند. آموزش کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان، قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان و درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند عملی شدند که با این وسیله دانش‌های سیاسی و معرفت حقوقی، احترام و رعایت کنستیتوسیا و دیگر قانونگذاری‌های مملکت، حس وطندوستی و میهن‌پرستی نورسان و جوانان بالا رفته با این در مسیر اعمار دولت حقوق بنیاد سهم نمایان می‌گذارند. صنعت کنونی رقمی و رشد انرژتیک از نگاه عالمان و محققان تحت چنین عنوان در دانشکده انرژتیکی تاجیکستان با اشتراک نمایندگان از 5 دولت کنفرانسیای بین المللی علمی عملی برگزار گردید. از رفت این همایش گزارشی همکارانمان. در دانشکده انرژتیکی تاجیکستان به افتخار روز علم تاجیک کنفرانسیای بین المللی علمی عملی در موضوع صنعت کنونی رقمی و رشد انرژتیک از نگاه عالمان و محققان با اشتراک نمایندگان 5 دولت برگزار گردید. در آغاز مهمانان از صنفخانه‌های مشترک دانشگاه انرژتیکی تاجیکستان و دانشگاه دولتی تکنیکی اوفای فدراسیای روسیه دیدن نمودند. در این روز با شرکت نمایندگان فدراسیای روسیه و اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان در دانشکده آزمایشگاه فنی خیمیا گشوده شد که آن دارای تجهیزات معاصر تجربوی بوده منبع جهت دانش‌اندازی و بردن کارهای آزمایشی استادان و دانشجویان دانشکده مساعدت می‌نماید. تاجیکستان از جهت آب بسیار بای است. بنابر همین با آینده گیدروانرژتیک رو باز هم ترقی دادن آماده کن و منبع انرژی نیروی الکتریکی را زیاد کردن آماده کن. طور ضمنی نمایش دستاوردهای دانشگاه انرژتیکی تاجیکستان معرفی گردید. آموزگاران و دانشجویان این مؤسسه عالی پیوسته در آزمون و چاره‌بینی‌های جمهوریوی و بین المللی شرکت ورزیده صاحب جایزه می‌گردند و در سمت علم و استحصالات، اینوواسیا و اختراعات صاحب پتنت گردیدند. راهبریت دانشکده از دستگیری‌های پیوسته رهبر دولت نسبت رشد علم و اینوواسیا اظهار سپاس نموده یادآور گردیدند که با دستگیری‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سال 2016 شورای دیسرتاسیونی در تاجیکستان تأسیس یافت که این اقدام برای محققان و پژوهشگران امکانیت زیاد به بار آورد. این زمان در نزد اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان 70 شورای دیسرتاسیونی عمل کرده. شورای دیسرتاسیونی میان دولت‌ها نیز به طور آنلاینی فعالیت می‌نماید. اشتراکچیان کنفرانسیا به بخش‌های علاهیده جدا شده موضوع‌های انرژتیک و اکولوژیا، علم‌های تکنیکی و ریاضی طبیعی، علم‌های گومانیتاری و اقتصادی را مورد مذاکره قرار دادند. در جمهوری تاجیکستان با تحصیلات ایلاوگی همچون قسمی ترکیبی روند دانش آموزی و انتخاب کسب اعتبار جدی داده می شود، زیرا هدف آن پیش از همه رشد قابلیت استعداد کودکان و نورسان و جوانان می باشد. با این مقصد در نزد مؤسسه تحصیلات ایلاوگی ناحیه شهر نو آزمایشگاه اینوواسیونی به استفاده داده شد. ادامه موضوع در گزارش همکارانمان. با مقصد معرفی نمودن امکانیت و استعدادهای نوآور و انکشاف دادن ملکه و مهارت دانش‌اندازی نورسان و جوانان در نزد مؤسسه تحصیلات ایلاوگی ناحیه شهر نو یک آزمایشگاه اینوواسیونی زمانوی به استفاده داده شد. در رسم افتتاح آزمایشگاه اینوواسیونی نمایندگان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، تشکیلات‌های جمعیتی، هیئت مهمانان از شهر و ناحیه‌های مملکت و خوانندگان و آموزگاران اشتراک نمودند. این آزمایشگاه اینوواسیونی با تکنولوژیای نو و زمانوی جهازانیده شده دارای 10 کامپیوتر، یک پرینتری رنگه، پروژکتور، میز و کرسی و دیگر لوازمات خوانش می باشد که خوانندگان مؤسسه های تحصیلات میانه می توانند در وقت های خالگی به اینجا آمده از نازکی های تکنولوژی های اطلاعاتی به طور رایگان برخوردار شوند.
امروز ما کارمندان مؤسسه تحصیلات ایلاوگی صاحب یک آزمایشگاه اینواسیونی زمانوی شدیم. در این آزمایشگاه ما با نوسان و جوانان نوشیگی‌های تکنولوژی اطلاعاتی زمان معاصر و کار با آنها را می‌آموزانیم. در آزمایشگاه اینواسیونی با پیشبرد نقش جوانان و نورسان در جامعه توسط لایحه‌های نوآوری، ایجادکاری و اختراعکاری با استفاده از تکنولوژی‌های معاصر طرح‌ریزی و عملی کرده شده. بعد از ختم آن خوانندگان صاحب سرتیفیکات می‌شوند. مؤسسه تحصیلات ایلاوگی در ناحیه شهری نو فعالیت داشته در سمت تعلیم و تربیت خوانندگان برای دریافت و رشد استعدادهای نو و جوان خدمت رسانی می‌نماید. عین زمان در مؤسسه 656 نفر خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه در 14 محفل و 120 نفر کودکان سن 5-6 ساله در محفل انکشاف نطق با آموزش فرا گرفته شده‌اند. میناداری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می‌رسانم که برای ما خوانندگان برای آموزش زبان‌های خارجی تمام شرایط‌ها را مهیا نمودند. من اعضای محفل‌های زبان‌های خارجی از جمله روسی و انگلیسی میباشم. از سال 2021 این جانب در مؤسسه تحصیلات ایلاوگی همچون اعضای محفل شامل هستم. در مؤسسه تحصیلات ایلاوگی محفل‌ها با آموزش محفل دوزندگی، بافندگی، گلدوزی ملی به راه مانده شده است. باید گفت که در جمهوری تاجیکستان به تحصیلات ایلاوگی همچون قسم ترکیبی روند دانش آموزی و انتخاب کسب اعتبار جدی داده می شود. زیرا هدف آن پیش از همه رشد قابلیت و استعداد کودکان و نورسان و جوانان می باشد. مؤسسه دولتی پلانتاری به نام ابو محمود خوجندی همچون مکان آموزش برگزاری آزمون‌های ذهنی برای کودکان و نورسان در شهر خوجند عمل می‌نماید. با مقصد بلند برداشتن قابلیت ذهنی، میل و رغبت خوانندگان به آموزش فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در مؤسسه مذکور آزمون‌ها دایر کرده می‌شود. گزارش محمود احمدزاده و ایلیاسی باباجان. پلانتاریا به نام ابو محمود خوجندی دارای تالار عکسبینی سیاره با تجهیزات معاصر، تماشای کیهان با واسطه فیلم‌ها، بهره معلومات پیدا کردن خوانندگان از کیهان و واسطه شناس کردن و بیشتر نمودن میل و رغبت آنها به علم افلاک، نجوم، ریاضی، فیزیک به حساب می‌رود. چنین مؤسسه دارای امکانات‌های نو در مملکت با تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان تطبیق برنامه دولتی سال‌های 2020-2040 به ساله آموزش فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف تشکیل یافته. فعالیت منظم آن جهت آموزش، شناختن خوانندگان، جهانبینی آنها، تصور و تأثیرات آنها دایر به علم‌های زمان، تکنیک و تکنولوژی و اختراعکاری دوام چند سال فعالیت نتیجه مثبت به بار آورده است. با اقدام پیشوای معظم ملت 23 مارت سال 2020 در دایره چهاربینی‌های نوروزی یک مجمع محتشم پلانتاری به نام ابو محمود خوجندی در باغ ابو محمود خوجندی قامت افروخت و امروز به یک مکان علمی خوانندگان ولایت تبدیل یافته است. امروز ما قریب 50 عدد فیلم ها برای نمایش فیلم های علمی برای خوانندگان داریم که همه روزه دانشجویان خوانندگان از این استفاده میبرند. برای جلب کودکان و نورسان، خوانندگان مؤسسه های تعلیمی، دانشجویان، شناختمندان، نسل نوآور و ایجادکار در اساس نقشه ریاست معارف ولایت سوخت از جانب مأموریت مؤسسه دولتی تعلیمی پلانتاری به نام ابو محمود خوجندی منتظم محفل های علمی، آزمون های ایجادی، نمایش اختراع خوانندگان، رسامی، محفل های اویو مدلی، استرافیزیک جوان، اختراعکاران جوان و دیگر تدبیرهای وابسته به آن دایر کرده می شود. در ماه اپریل برگزاری آزمون ولایتی کیهان از نگاه کودکان که سراول در 17 شهر و ناحیه‌ها و دوره ولایتی آن در مؤسسه دولتی تعلیمی پلانتاری به نام ابو محمود خوجندی گذرانیده شد، زیاده از 1000 نفر خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شرکت نموده وابسته به شرط‌های آزمون تصویرآفرینی و رسم از روی منفرش، گازیته دیواری، مدل سازی و اختراع نوآوری محصول ایجاد و تخیل خیش را نشان دادند. این گیدرماشینی من نباشد که اون از آب و شپریز تا کردن عبارت نباشد. این را کسمونافت‌ها در کسموس هم استفاده می‌برند، کارهایی که آنها نمیتونند در همونجا استفاده برده میتونند. در آزمون نمایندگان ریاست معارف ولایت سوخت، کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر خوجند و مسئولین پلانتاریا ابراز داشتند که رفت برگزاری آزمون پیشنهاد کارهای ایجادی و اختراعکاری، هنرمندی، طراحی، سوزنی و گلدوزی، لباس، رسم کشی، نمونه لایحه خرد تکنولوژی پیشرفته،
тайёраҳо, нақлиёт, биноҳо ва дигар маҳсули ҳунару маҳорати хонандагон бозгӯи шавқу завқи баланди онҳо майлу рағбат дар иҷоди навовариҳоро нишон медиҳад. гранд-слам душанбе 2024 рӯзҳои 3-5 май дар шаҳри душанбе мусобиқаи байналмилалии ҷудо душанбе гранд-слам 2024 баргузор мешавад. ин мусобиқа дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обӣ бо иштироки 446 варзишгар аз 72 давлати ҷаҳон дар назар аст. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши раҳматшоҳи обид. ба таваҷҷӯҳи мухлисони сершумори варзиш боиси хурсандӣ ва ифтихори тамоми мардуми тоҷик мебошад ки бори нахуст дар пойтахти ватанамон шаҳри зебои душанбе мусобиқаи бошукӯҳи байналмилалӣ оид ба кушини тарзи дзюдо душанбе гранд-слам 2024 баргузор мегардад. ин мусобиқаи бошукӯҳ рӯзҳои 3-5 май дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзишҳои обӣ доир мешавад. ба ҳайати дастаи мунтахаби тоҷикистон дар ин мусобиқа 37 варзишгар 28 мард ва 9 зан дохил шуданд. варзишгарон дар ин мусобиқаи бонуфузи байналмилалӣ ба ҷуз аз медал соҳиби имтиёзҳо дар феҳристи ҷаҳонӣ ва олимпӣ мешаванд. зимнан дар мусобиқаи душанбе гранд-слам 2023 ки соли гузашта бори аввал дар шаҳри душанбе доир гардида буд, беш аз 300 варзишгар аз 44 кишвар ширкат карда буданд. дастаи мунтахаби дзюдои тоҷикистон бо 3 медали тилло, 3 нишонаи нуқра ва 1 медали биринҷӣ дар ҳисоби умумидаставӣ мақоми аввалро касб намуда буд. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. бароятон беҳтарин хушиҳои зиндагиро таманно дорем. саломат бошед. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои мамлакат барои пагоҳ 3 апрели соли 2024 ошно месозем. агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад ки шабонарӯзи оянда дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борон меборад. вазъи ҳаво дар ғарби вилоят шабона 4-9, рӯзона 12-17 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят шабона то 5 дараҷа хунук, рӯзона 4-9 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо бориши борон ба қайд гирифта шудааст. вазъи ҳаво дар водиҳо шабона 11-16, рӯзона 17-22 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ шабона 4-9, рӯзона 9-14 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳ муддат меборад. вазъи ҳаво дар водиҳо шабона 10-15, рӯзона 19-24 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона аз 2 дараҷа хунук то 3 дараҷа гарм, рӯзона 8-13 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда бориши борон ба қайд гирифта шудааст. вазъи ҳаво дар водиҳо шабона 8-13, рӯзона 18-23 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 2-7, рӯзона 11-16 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри душанбе ҳавои абрнок пешгӯӣ шуда дар баъзе ҳолатҳо бориши сусти борон ба амал меояд. вазъи ҳаво шабона 10-12, рӯзона 18-20 дараҷа гарм мешавад. бинандагони азиз, дар ҳама ҳолат тансияту хонаобод бимонед. хайр, саломат бошед.